Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi bidang sabai pi syakimat Khubor mentaka janmit. Ia phashwa syakimat Khubor nak Jylla. Ka kenrum kenram bat ke junga kenat hapadeng dekhot jong school managing committee hasok sar ASSA of a primary school klapen long yi kena kashnong sok sar ka bahap hapo ko sok yong sin di block East Khasi Hills district ban omdan shu kiblet puli hakadan upper primary hakadi school hindi let no tangna hakadan lower primary Kylleng keneng kai hakadan upper primary kila pharu de jingtho sika district mission coordinator jong district mission office SSA ke East Khasi Hills district ban kalyang jong ko officer jong join district mission coordinator but sub divisional school education officer kila batha ikidi langut keneng kai ban yarap shipor yaka kam hikai school halowa primary jong ka soksar a tat hado badapin mi dakwepat kejing penbana Working President Jong ka United Democratic Party ba polling do hapen paw ke jing sngo jong ushimen halo ke jing ong jong ki MDC Kylleng Sinshar ha Khasi Hills Autonomous District Council ba kimpatla ban tre bha kakam namar ba kidang de ki ba shusha ajit kum kidong mi khmat ba themai ulo ong ha ba ki pat ba kla jit yaki ban long kidong mi khmat ki pat ba ru ki mi lenti ba ki de banda puli bha yaki six schedule yaki rule ki an jong council Menteri Sarkar Jylla ba polling do ubelongru unong aiktin jong sarkar MDA hakar penyotrik Jylliew arajar arpusan ulong bagajing aipor yikinong di madan ban kendria no na kendai lat sikidukan beladap ban penshna daga sarkar kelakut pat mentakaan kan sele la ke jong ka kamram kakum gajing thu jong ba pol ka sarkar keladap ban pha yiki notice ling bagataun vending committee sikinong di madan Kumba saus pangut kinong di madan ladap ban itu hadim belajit pat bishar banya bin babin kat kum kikendon. Menteri ka sarkar Jylla ba polling do ubelong ru no aiktin jong ka sarkar MDA lapin syai ba ka Meghalaya Resident Safety and Security Act kamri satya ka an kablashna ban bujli yaki in line permit. Hakajing kram kilar pathai Khubor halo ka jing ong jong ka VPP bak MRSSA kamla banlong kaan kami bujli hagajaka jong ka ILP uba pol uloong bak MRSSA keditang kaan blashna da ka Jylla ya ka bela ban penkela hakanu kanu kapor katkum kejinon kam jong ka sarkar Jylla Kanlong ka Khubor ka pin sngo tenat hadu kata-kata kiriu it football ka Jylla Meghalaya mat khamtam ya ka shnong lai lingkot ka bahab ha East Khasi Hills district Kabla ban say yaki arngut kirang ilek kai football ki bikin sai. Kini ki arngut kirang ilek kai football kini ki tip kerteng kumuroni Wilson Karbudan ubla arpu Arsenal kerta ubayelek kai na Goa Football Club baruriki John Shabong ubla arpu Arsenal kerta ubayelek kai ke Punjab Football Club. Kini ki arngut kinyok lar ban mi madan hakelimpung ilek kai jong ke Indian Super League arajar arpusan arajar arpun riu hagin ke sama ilek kai kaban salam. Unong aiktin jong ka sarkar MDA ba polling do ubelongru menteri ka sarkar Jylla ulom ka sarkar klatre shitam ban wengi ka jinga ka japot bat ka Jylla Assam haka jinga kran bekilar pathai Khubor la pentep ru baya ka memorandum of understanding on siasoi bat ka sarkar Assam haswa ka santri kunailar arajar arpusan ka bamod haswa ka Independence Day hakba on sasaki yaki santli gishnong ki bathama ki ban sahab no hapo upur usam jong Jylla Meghalaya UMLA jong kanong thamai constituency ba Charles Pingrop hakar pratrik Jylliew arajar arpusan ula play pat ba iki lightly ki surok yat kali bat ko surok yat kejat hakashnong nongra nong marbo ke bakot khatlai laktam AA hakani ke juk kesngi UMLA ula jurip ru iki nala badan hakadong nongra nong pedeng Mentapat tengnya pai shiki Khubor nakari. Hadin ke jing sendet kuli ki le no yiki dong jongok kai Pyrthei hapa helgam kabla dekat jubor ke jing jonggi arpun rungut ki min simbril ka parliamentary committee klarai benlet jongok ya kan kathan barkan longru ke sin bening kong baga parliamentary committee ke le jongok ya kan ke jaka dak batmuru benlum jing ken lo ke jing long jing man ka sinsha ka khadar baga jing klan jiki bor pahara Ka medical examination jong ka lanot
kabla syak lek bejot Kolkata Law College kelanang penklan syok-syok iki jing pengat kendon persya iki laingut ke samla ki bedon keti lai thuk ki pulet ke Kolkata ba ki ustad an ki betip bahasa phang ki kendon ki biade bat ki jing syak lek bejot iki kenthei ki khenna umedirang ba ka Jylla Bihar Unitesh Kumar hakasing set jajula IT ki shithi tungkam shiki aku weja lai spa khandai pu wengut ki pulet langrut badang susya tongkam themai haga jingalang kablalong habapu auditorium patana kablalong kum kadak ban penklan syuk-syuk ya ketenat pulet jong Jylla Bihar syua bagan Jylla kan let syak election jong ke ying dor bar tauan hadin bakalyang persya latak ranting ya ke sarkar Unitesh Kumar halo ke jing bamla ban penne ya ke syongsuk syongsan haga Jylla Kami dirang ba jong ke Delhi kedekha gopta ha kesing set jan klapen kenmau ya ke jing syak penyap jong keriti sensyar pat ba ha ke jing penjari ya ke emergency de ke mentirang ba do berim jong keri ke Indira Gandhi haus nam ka khandai spa nya posan bat ongru bere ben pen kenmau ya ke samla syapang kelenong ke bedum tam ha keri sensyar pat ba Menteri Ketenat Kekoi Kakia ke Sarkar Bihar Umanggal Pandey ulakop yunong ilam jong ke Rashtriya Janata Dal Utejashwi Yadav banyatainya bat dawaru ya ban wanra yake jingtip ke babanya halo ke jing thongkam blale hakapor bu Tejashwari udang bat ke syuki ke Menteri Ketenat Pule Puthi Artayo hadin belahir kendo kirke hakat lengsun Thiruvananthapuram Kylleng sunya pom jong ke United Kingdom blatip kerteng kum ke F-35B Lightning II kadang don hadut menta hakat lengsun ban up yake kenhun ke engineer ban toket ya kadau jong jing thot kene ke lengsun yapom ka sarkar Punjab hakas ngi sajan kalau wengkam shipo rekiar pusan ngut ki pulen kin thopru iki laingut ke deputy superintendent bat arngut ke assistant superintendent ka sarkar klashim ya ke senjam ban rat dingkhong yake jirsi bamsap bat ban pin kedia yake jing khayi drug hapo phatok hadim blalab bakadon ke jing khayi to yau drug hapo ka phatok Kinoilam jong borok kiseng san Pyrthei hakisi set jan lalek kan mau buram yo mendirang ba do berem jong keri UPV Narasimha Rao blaklat no hak lingku sing kha jong u dag bayaro ru bo de nongilam bodon ke jingo ijngai ublashim ya ke senjam ban sandur ya ke yokokot jong keri India bamenta Kapuran jong ke film Bollywood keblatip kerteng kom ka Shifali Jariwala kebladan menta hakarta ke bahasa pu arsnam kablala ban penpau nam ha yalade ka music video jong jingruai kata laga klaklat no ha Mumbai ha kamit sngi thok ding lay tho baya ka Jariwala la penkit marmar Shabelvi Multi Speciality Hospital do tengah jongka hadin bakam shim laring mensim syo Menta patunya phai shiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei Ka Presiden jong Mexico ka Claudia Sheinbaum kalaong baka sarkar jongka kan yada ikinong shnong jongka ki belet petwer shakri United States hadeng jing syakem jong ki arspa sanpu arngut kinong Mexico haga jing khanra mender daga sarkar hagri United States Secretary General jong United Nation Antonio Guterres lapan pau bu pudyang snobha ika jing soy ika sekolah yasuk hapadeng Democratic Republic of Congo bat Rwanda Hakar penyotor ke Jylliew arajar arpusan ke DRC bat Rwanda kelia soy ke sekolah yasuk ke Washington dak bakular ban penkutno ika jing ken at blane menta dalai postnam kenti Foreign Minister jong kri Iran Usaid Abbas Araghchi hakasing sa jan la kintu ting yu President kri United States Donald Trump ban kham tingkan yelau thliet habu kin tho yu noilam bhakli do jong kri Iran Ayatollah Ali Khamenei ubla mahamru bakajing kin tho bashupadia klam baiwai kala ban lam shakajing pin thotno ikajing kran hapdang ki atli kri Secretary General jong United Nation Antonio Guterres lakintu beriban penlong no ikajing sange yasyat hanong ba Gaza hading ikajing sange no ikajing thia namding mar Kylleng kabla kinjo hado kadar singi kinthi hapdang ke Israel bat kri Iran President kri United States Donald Trump ulapen bana ba United States kan penkut no hisendan ikajing kran halo ka khai ka pateng bat kri Canada Nakadaw, kajing yo khajna Digital Services Tax, dagri Canada, yi company jong gri United States.
Dirang Ba'du kari Israel Benjamin Netanyahu baru Defense Minister kari Israel hagajing pinmi kerwa kelakentat mardor halo kawe kejing tho kebakam balai hukum yaki sipai IDF kari Israel bancu siat napang yaki nong shong ha Gaza kat baki dang up yaki la jingarap ban penpoi sha Gaza. Ki pulit kari bilan kila kem yaki saungut ki beriu ha kabiade bat kejing toket halo kejing syak pinjulor jong ki atli lingsun ha Royal Air Force Base kebadon ha Oxfordshire la pentip ki pulit ke counter terrorism policing southeast ha kasngi thok ding. Kini ki blasyak kem bikin thop yaki aru ki shinrang bat arngot ki kintei. Ka Royal Malaysian Police ha kasngi thok ding la pen mana ba kala yok kem lai pun rengut ki minder Bangladeshi halo ka jingdon ki jongki ban pen priang yaki jing ki bashir kai bat ka jingwan ra yaki jinget ki bla pen shong nongrim ha ka rukam perkat jongki Islamic State ha pokari. Tikitu ki khubor hakimat kimat mata ka janmit khublai.